So, đây là kia World Lom chúng kia sai cho thay chúng mình video thay robot channel Chantala cái này chúng anh World Lom chúng này kia sai cho thay đây chúng mình video thay cứ video game côn khmai mobile chẳng miên ở pro này còn ban prap nhau mọi lên game mùi nắng hay game nắng cái nhóm lên vui này cái này bạn lên tăng pi trên từ bốn và tay còn sau ban lên nhắc nhau bởi mà đấy ở lâu miền ca update thay chẳng nhầm trong đăng thà ta pe update thay chẳng tới game nắng việc lo lênยังไม่คลาบ่าโอเคแล้วหลายนี้ไฟเธอโอเคยังมีกลากรจรานะบ่าเนี่ยคนนี้คือมีกลากรลงสำนางบ่ามีลงเบนเลือนบ่ามีลงกงเกียบ่ามีฮนจันเรียบ่ามีโกรมะจันเรียบ่ามีอาทิชัยจันเรียบ่ามีบ่าบุญสุธีhay miền long lônปัญญาbà lônปัญญาโอเคgiờ lấy dừng cho file đó bà nhầm đạo visit mail AI chọn file máu cái đôi ọt xây lưu xử lý nhỉ ok lấy nhầm rơi cả là có bà long sầm nang bà long bên lươn long lônปัญญาbà dừng mơ graphic khao cứ miền côn không ai bà còn đây cứ miền côn không ai hay miền đi tiệt bàโอเคเลยโลนปัญญาเมามุนบ่าประวัติประกวดบ้านมา110ปีดองแต่ต่อมาเตี้ยคือลองเบนเลื่อนประวัติประกวดคือ125ดองชนะ89จัน30สมาประมวยบ่ากาทวายมันคุมครูบ้านโอ้สอกคอไหมบ่าโลนปัญญาทวายมันคุมครูนี่คือลองเบนเลื่อนบ่ามีนอัปเดตมีนเนี่ยมือเนี่ยไอ้วะเนี่ยคนนี้ลอยนะโอเคบ่าตักตีมวยเช่นโจมาดอลบ่าลองล้นปัญญาบ่าสัตว์ในบังโกกระหอมลองไปเลื่อนสัตว์ในบังโกเขียวบ่ายำจีเยี่ยมอธิบายโดยเนี่ยอธิบายประดาละเนี่ยเกตัวจึงคราวมวยปีลอนปัญญาตัวไทยมวยยึดบ่าลอนปัญญาตัวยัดตัวซองปีลงเบนเลื่อนแต่ดอลตัวจึงคราวปีลอนปัญญาอดดอลปีเชิงด่าโจตัวจึงคราวมวยเชิงตัวไทยมวยเชิงยึดไทยมวยเชิงยึดไทยมวยเชิงยึดไอ้ยาจ้องจับใบเชิงบ่าใบกองคราวไปตั้งตัวไอ้ยามวยเชิงยึดเชิงคราวมวยเชิงยึดบ่าตัวดอลนี้ดับได้ช่วยปีลอนปัญญาจูดไอ้ยาตัวมวยเชิงซองวิ่งปีลงเบนเลื่อนกระดับได้ดำช่วยดำช่วยดำปีโลนปัญญาปอดมาเจอปีลงเป็นเลื่อนโจลบ่าเทะมวยปีโลนปัญญาอัดดอลจัดจบตักตีมวยไอ้เทะมวยเด็ดอัดดอลเทะมวยเด็ดปีโลนปัญญาบ่าน่าซ้อตั้งมวยตีจบตักตีมวยบ่าตักตีปีเชียนโจมาดอลโลนปัญญาจมวยนึงลงเป็นเลื่อนบ่าเทะมวยอัดดอลบิโลนปัญญาเทะมวยเด็ดกอดดอลกับเชิงกราวบิโลนปัญญาเชิงกราวมวยเด็ดบิโลนปัญญาเชิงกราวมวยเด็ดบิโลนปัญญากระดับได้สนามปีโย่โจเป็นบิโลนเบนลื่นป่ะโดได้ขึ้นตัวเป็นจะมาโลนปัญญาโจจะกงบิโลนเบนลื่นบ่าโลนปัญญาได้โจกระดับได้จะกงบ่จะกงมวยบิโลนปัญญาจะกงมวยบิโลนปัญญาอัดเต๋อจะกงซองเป็นบิโลนเบนลื่นตัวเชิงกราวบิโลนปัญญาตัวไทยมวยเด็ดบิโลนปัญญาตัวไทยมวยเด็ดบิโลนปัญญาไทยมวยเด็ดบิโลนปัญญาไทยมวยเด็ดtrường cao một tiết pilon bên nhà chạ trường cao mọi khôi tem đó tuột trường cao một tiết pilon bên nhà ấy ơi trường cao đó là ấy da niệm quật cái tôi môi tay ọt trâu thế bà thẹ môi pilon bên nhà thẹ một tiết pilon bên nhà đó đã cho pilon bên nhà cái đắp tay pilon bên lươn thẹ môi pilon bên nhà thẹ so một tiết pilon bên nhà thẹ so một bên pilon bên lươn bà môi cái môi pilon bên nhà cái đắp tay pilon bên lươn chui năm bà chop tận TP bật ơi bà chỗ đó pi 7 đặt pi 7 đã chỗ bị lôi mà nhát thật chứ cung muối cái giả cái đắp đầy pi bà lông bên lươn thẹ mùi ọt đol thẹ mùi tiêu gọt đol cặp trường rau bị lôi mà nhát cặp trường rau thay bị lôi mà nha bà thôi mới sẵn bà lông bên lươn thôi lôn mà nhát đã chỗ tuột chừng rau mình đi tuột chừng rau mình đi thẹ mùi thẹ pilon bên nhà ọt đol
ធាក់មួយអាយ៉ាក្តាប់ដៃពីឡុងមេលឿនធាក់មួយពីឡុងបញ្ញាធាក់មួយទៀតធាក់មួយទៀតធាក់មួយទៀតអាយ៉យធាក់បញ្ញាច់នៅរិញហើយធាក់ពីឡុងបញ្ញាធាក់អត់ដល់ដើរចូលហើយក៏ធាក់មួយពីឡុងបញ្ញាក្តាប់ដៃចូលពេញជង្គង់របស់ឡុងមេលឿនបាទធាក់មួយពីឡុងបញ្ញាអាយ៉យរាប់កាប់ចានតែអត់បានសម្រេចពីឡុងមេលឿនធាក់មួយពីឡុងបញ្ញាធាក់ថែមមួយទៀតថែមមួយទៀតអូយចាប់ទឹកទី3លូនបញ្ញាធាក់អាយ៉ាមានអេតអត់បញ្ហាទេបាទទឹកទី4បាទទឹកទី4ទាត់កាប់ចានមួយជើងក្រោមមួយទៀតបាទអាយ៉ាក្តាប់ដៃចូលពីឡុងមេនលឿនវែងក្តាប់ដៃបាទក្តាប់ដៃពីបាទធាក់ទូលមួយពីលូនបញ្ញាធាក់មួយទៀតអាយ៉ាជង្គង់ចូលពីឡុងមេនលឿនធាក់ពីលូនបញ្ញាធាក់មួយជើងទៀតបាទអាយ៉ាដើរចូលក្តាប់ដៃម្ដងលេងក្តាប់ដៃអត់ចេញចឹងក្តាប់ដៃបាទក្តាប់ដៃអូយបាទវាយក្តាប់ដៃអត់សូវចេញបាទទាត់ធាក់បាទចេញបាទនឹងអត់ដឹងមិនដែរអាយ៉ាទឹកទី5ទឹកដាច់ព្រាត់លន់បញ្ញាដើរចូលហើយក៏ធាក់មួយទៀតធាក់មួយអាយ៉ាចូលពេញក្តាប់ដៃពីឡុងមេនលឿនទាត់ជើងក្រោមពីលន់បញ្ញាក្តាប់ដៃពីឡុងមេនលឿនអត់ចូលទេមួយទៀតអត់ចូលធាក់ពីឡុងមេនលឿនចូលទាត់ជើងក្រោមពីលន់បញ្ញាបាទត្រៀមដើរចូលហើយក៏ធាក់អត់ដល់ធាក់មួយទៀតដល់ដើរចូលក៏ធាក់មួយទៀតដល់ធាក់មួយពីលន់បញ្ញាធាក់ថែមចិត្តចប់ទឹកទី5ហើយទឹកដាច់ព្រាត់ធាក់ពីលន់បញ្ញាបោះជង្គង់មួយបោះចេញកែងមួយពីលន់បញ្ញាតែចូលក្តាប់ដៃពេញអាយ៉ាទាត់មួយជើងពីបាទឡុងបេនលឿនបាទទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតពីលន់បញ្ញាទាត់មួយទៀតហើយក៏ទាត់មួយទៀតកែងបាទលន់បញ្ញាបានយកឈ្នះបាទឡុងបេនលឿនបាទអូខេអ្នកគ្នាចឹងសម្រាប់ហ្គេមគុណខ្មែរម៉ូបាលបាទគឺខ្ញុំបានលេងបាទចប់ហើយយើងឃើញថារៀងស្រួលលេងជាងមុនណាអ្នកគ្នាបាទអាប់ដេតថ្មីនេះ graphic ក៏រៀងល្អជាងមុនដែរអ្នកគ្នាហើយចឹងគឺវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ download ហ្គេមនឹងលេងផងព្រោះឯងជាហ្គេមខ្មែរយើងចឹងអរគុណច្រើនបើសិនជាមានសំឡេងរំខានអីក៏សូមអភ័យទោសដោយសារតែខ្ញុំ record នេះនៅខាងក្រៅអ្នកគ្នាចឹងអត់មានបាទនេះទេបាទគឺអត់មាន microphone ម៉ែអីទេគឺ record នឹងទូរស័ព្ទសុទ្ធតែម្ដងចឹងអាចមានសំឡេងរំខានច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយចុច subscribe like និង comment bye bye